Upisivanjem autotransportnog preduzeća Pančevo u sudski registar u maju 1948. godine počeli su organizovani teretni saobraćaj i prevoz putnika na teritoriji Pančeva. Prvih godina postojanja, odmah posle Drugog svetskog rata, Autotransport Pančevo ima 10-ak zaposlenih, nekoliko traktora s prikolicom, a nešto kasnije jedan već otpisani autobus koji je vrednim radom radnika ATP-a bio osposobljen za prevoz putnika na liniji Pančevo-Beograd. 1. septembar kad sam dolazio, što kaže prvi dan, ili 2. septembar kad sam dolazio na praksu, putujem iz Omoljice, znači to su bili crvenjaci autobusi, da je motor napred i kod vozača, gore i tu je hauba i tu obično se sedi i greje se. I to je bila vožnja, što kaže, od Omoljice do Pančeva, do stare autobusne stanice, odatle dole peške se ide gde je sada današnji dom JNA i tako nazad. To su neki doživljaj, osjećaj nafte i svega ostalo. U prvih nekoliko godina ATP je prevozio putnike samo na liniji Pančevo-Beograd, a ta linija i dan danas je najopterećenija i najprofitabilnija. Retki su bili polasci, a bilo je dosta ipak putnika i đaka i svega ostalo. Sedište autotransportnog preduzeća Pančevo bilo je na uglu Karađorđeve i Zmajovine ulice, da bi se tokom 50. godina firma preselila na trg Mučenika broj 9 na mesto današnjeg Doma vojske. Gde je sad Dom vojske, tu je bila garaža, uslovi su bili strašno loši. Tlo stalno potanjalo zbog blizine Tamiša, verovatno i to. Samo kad se setim koliko je kamiona, šljunka i rizle tu sipano u određene rupe i to je posle nekoliko meseci potone, ponovo bare i tako dalje. 1950. godine u ATP-u je zaposleno 203 radnika. U prvoj deceniji postojanja veoma dinamično razvija se teretni saobraćaj. Novembra 1963. godine krenuo je prvi kamion ATP-a za inostranstvo, što je označilo početak međunarodnog transporta. Teretni saobraćaj funkcionisao je sve do 1975. godine. Radni dan u garaži je, u jednom delu garaže je trajao 24 sata. Znači sva vozila koja se vrate sa linije, da li završe smenu ili se pojavi neki kvar i isključi vozač i tako dalje, onda se vozilo tamo preuzima. Nepotrebno da pričamo o celokupnom postupku. Izvrši se pregled, kontrola prijave kvara i onda u odnosu na prijavljen kvar opredeljuje se da li će vozilo ići u remontni deo, znači na složenije opravke ili tu te brze i hitne opravke koje ne traju dugo, sat, dva vremena i što. Uspostavljanjem novih autobuskih linija počinje i širenje voznog parka ATP-a. 1955. godine kupljeno je 7 autobusa tipa Englezer. 2 godine kasnije 9 autobusa Čeper, a zatim 3 autobusa FAP. U ATP-u prvi moj autobus je bio Raba, Zglobna, što mi je bilo onako malo čudno, veliki autobus, ja sam bio još malo i mlad, ajde da kažem mlad, relativno, ali malo i neiskusan za tako veliki autobus, prvo što je to bilo kad uđe 200 ljudi u autobus, nije baš bilo sve jedno. Prve gradske linije bile su Aerodrom Tesla i Centar Vojlovica, a uspostavljene su početkom 1958. godine. Godinu dana kasnije kupljen je i prvi turistički autobus. Imali smo dosta svojih voznih jedinica, 36 autobusa je bilo kad sam ja došao u ATP i vozili smo maltene za potrebe grada Pančeva, sve jednu školu smo mi vozili, nije mogla da prođe ni zimska, ni letnja sezona, ekskurzija, mora, da mi nismo bili uključeni, znači. Onda imali smo naše odmaralište sindikalno u Novom Vinodolskom, što smo mi isto opskrbljivali, grad Pančevo, znate sve fabrike i sve to, sve smo mi to vozili. I onda se znalo, na primjer, bile su atraktivne ture za Trst, shopping ture, pa kad se pojavio Minhen, onda se isto išlo za, kad se kupovali neki tamo tehnička roba i tako, isto smo mi bili prisutni, vozili smo i tu. I tako kad su ispadali, na primjer, vozili smo Abraševića, Stanko Paunović, sve te naše institucije u gradu Pančevu smo mi bili i koji smo vozili. Početkom 1960. godine u ATP-u je zaposleno 256 radnika. Ne uvećava se samo broj zaposlenih, već se uvećava i broj autobusa. Kupljeno je 8 novih autobusa tipa Ohrid-Skopje, a godinu dana kasnije od Azotare ATP dobija 4 autobusa za prevoz radnika tog preduzeća. Dešavalo se da dođem s ture
dođem s ture, ispao je neki put vanredan da je nekome od klijenata koji su sa našim turizmom birovom sarađivali, tog momenta trebalo autobus. Znao sam ladno da odem u našu garažu, da se auto opere, natankujem gorivo i nastavim put dalje. Nije bio problem još 500 km gore dole, do Zlatibora nazad, to je bilo ne meni, nego i mojim kolegama. U takvim situacijama nikad nije bio problem. Tih 60. godina 20. veka dolazi do ekspanzije u prevozu putnika, tako da se otvaraju nove linije. Kovačica, Kačarevo, Pančevo, Opovo, Pančevo, Mramorak, Pančevo i Banatski Brestovac, Pančevo. Prvo mi smo se ponašali prema putnicima izuzetno korektno, to je bilo svetinje, za nas je putnik bio svetinje. Mi smo znali tako malo da imamo svojih gafova šoferski, vi znate kako to malo se zezamo između sebe, ali kad se ova vrata pređu i sedne za ovaj volan, onda vozač mora bude par excellence gospodin. ATP otvara i linije ka Alibunaru, Vršcu, Beloj Crkvi i Zrenjaninu. Naglo povećanje obima posla omogućilo je i zapošljavanje novih radnika i već 1970. godine u ATP-u je bilo zaposleno 606 radnika. Kako se razvijala pančevačka privreda, tako se i ATP moralo razvijati da bi moglo da preveze sav taj narod na posao i to. Kupovana su vozila, sve savremenija i tako dalje. Autobuska stanica tokom ovih 7 decenija nekoliko puta je menjala svoju lokaciju. Prvo se nalazila u Zmajovinoj ulici, zatim se seli u ulicu Nikole Tesle, pored Snežane, a nešto kasnije spušta se niz ulicu na trg ispred Stare pivare. Kamen temeljac za novu autobusku stanicu postavljen je novembra 1973. godine u ulici JNA broj 33. Izgradnjom novog objekta, završenog za manje od godinu dana, ATP je dobio 1600 kvadratnih metara poslovnog prostora sa 30 perona i parkingom za autobuse, a građani priliku da lepše i udobnije putuju. Počeli smo sa starim vozilima, što kaže, sa nekim skopskim G80, pa Ikarbus G100, pa šta ja znam, onda kasnije su dolazili Sanosi, zglobni, obični, turistički. Kasnije smo dobijali iz Maribora Tama, to su bili isto dobra vozila, onda Neobus Novi Sad, pa Ikarbus Beograd, pa onda kasnije išle su donacije. Od 1975. godine akcenat je stavljen isključivo na prevoz putnika. Odlučeno je da se sva dalje ulaganja usmere na brz, siguran i bezbedan prevoz putnika. Iste godine počinje i izgradnja autobaze. Evo samo jednu malu sličicu da vam prikažem. Na primjer, dizali smo menjače na uže pravljeno od klinastih remena. Četvorica majstora, dvojica napred, dvojica nazad, izdižu, a peti gura da menjač uđe. A vozilo je stajalo na tlu, nije bilo izdignuto nikako i što ja znam. To je bilo, na primjer, kod potrebe zamena kvačila i lamela i tako dalje. Kompletna autobaza sa servisnom i remontnom halom i pratećim objektima koje čine prijemni objekat za autobuse, pumpa za pogonsko gorivo, servis za pranje vozila, linija tehničkog pregleda, prostor za čišćenje i pranje vozila, puštena je u rad 1979. godine. Tamo se često u ta 4 kanala pojavljivala voda, pogotovo u jesenjem i u prolečnom delu. Tako da smo mi često morali da radimo u ribarskim čizmama. Ulazi se u tu vodu i onda moraš polako da miliš da ne pljusne voda preko da uđe u čizmu i tako dalje. To su bili uslovi. Početkom 80. godina 20. veka Pančevo ima 70.000 stanovnika, a u isto vreme broj zaposlenih u ATP-u je 713 radnika. Grad se sve više razvijao i širio i time postavljao nove zahteve pred ATP. ATP zbog toga intenzivno radi na poboljšanju kvaliteta usluga i proširenju mreže saobraćaja u linijskom, a posebno u turističkom saobraćaju. Nabavljaju se kvalitetna vozila za turistički saobraćaj i kupuju se i prvi zglobni autobusi. 1. januara 1990. godine ATP postaje javno komunalno preduzeće, čiji je osnivač Skupština opštine Pančevo. Te godine broj zaposlenih bio je 760 radnika. Nikada više ljudi nije radilo u preduzeću nego tada. Nakon toga sledi težak period za čitavu zemlju i to se odrazilo i na ATP.
Vremenom se smanjivao broj zaposlenih, a rad ATP-a prilagođavao se novonastalim i izmenjenim ekonomskim okolnostima. To su bile već 90. godine da mi nismo u stanju više da kupujemo delove tek tako, da se stari deo, skinuti deo sa raskladonog vozila rasklapa, sve što se može koristiti, očisti se, opere se, pregleda se i ponovo se ugrađuje u vozilo ili se koristi za opravku nekog drugog agregata. Na kraju 20. veka ATP je imao 650 zaposlenih, od čega 180 vozača, 90 konduktera, 105 majstora raznih struka i 275 radnika ostalih profila. To je sve težak posao, vozila su velika, glomazna i nema, mora mehaničar da bude 1,90 i 100 kila. Treba dići deo 25, 30, 50 kila na ruke i što ja znam. ATP ne bi bio to što jeste da nije rastao, razvijao se i napredovao zajedno s Pančevom, ali i jednako delio sudbinu svojih sugrađana i grada Pančeva svih ovih 7 decenija. Teške godine krize, posebno nakon bombardovanja 1999. godine, ostavili su traga na gradskom prevozniku. Znači, zadovoljni ljudi, mi smo uvek bili skromni sa platama, ali smo bili zadovoljni. Danas javno-komunalno preduzeće ATP pruža usluge prevoza sa 79 autobusa na 11 gradskih, 11 međumesnih linija i jednoj međunarodnoj liniji. Uprkos tome, u skladu s vremenom u kojem radi, ATP je uspeo da modernizuje svoj rad u svim poslovnim segmentima. Ograđena je autobuska stanica sa ulazno-izlaznim rampama za vozila i barijerama za ulaz putnika na perone. Uveden je zonski tarifni sistem naplate putničkih karata u gradskom prevozu. Kompjuterizovani su pojedini poslovni procesi, nabavljena najsavremenija oprema za tehnički pregled vozila u autobazi, kupljeni autobusi na metan, čime je ATP počeo proces prelaska na ekološki prihvatljiva goriva. Pred javno-komunalnim preduzećem Autotransport ATP Pančevo nalaze se novi izazovi. U skladu s tim sačinjena je strategija razvoja do 2027. godine u kojem je naglašeno da je kvalitetan javni prevoz putnika od fundamentalnog značaja za kvalitet života svih stanovnika grada Pančeva. Ovaj strateški dokument usvojili su i odbornici Skupštine grada Pančeva, a kao najznačajniji ciljevi utvrđeni su popravljanje i zadržavanje značajne i vodeće pozicije preduzeća na tržištu transportnih usluga, povećanje efikasnosti i efektivnosti i obezbeđivanje višeg nivoa kvaliteta transportnih usluga, povećanje stepena iskorišćenosti kapaciteta autobaze, kvantitativna i kvalitativna optimizacija ljudskih resursa, stvaranje ekološki prihvatljivog sistema javnog prevoza putnika u gradu u cilju zaštite životne sredine i stvaranja ekološki odgovornog sistema.